Om Swastiastu, rahajeng adit-adit sane wenten ring jero suwang-suwang, dumugi sami kena dan rahayu. Sane mangkin Bapak jagi ngaturang video pembelajaran materinyane aksara Bali. Aksara Bali. Kade sane mangkin inde aksara Bali puniki wenten rangkepan wianjana. Napi nika rangkepan wianjana ali jebos jagi aturang Bapak penjelasan dumun nanging sane mangkin anggen ngingetin pelajaran sane sampun lintang, sane sampun liwat ring minggu lalu niki wenten alit-alite melajahin aksara wianjana. Aksara wianjana niki sane garis bawah Bapak niki. Napi nika aksara wianjana nika pada sekadi abjad ring bahasa Bali. Nika wenten plekutus aksara. Dumugi adit-adite kantun eling niki plekutus aksara punika. Aksara punika saking anaceraka, datasawala, megaba ngapa jayanya. Ika saling ranjing aksara wianjana. Sane mangkin ngantur niki rangkepan wianjana. Napi nika rangkepan wianjana mangkin cingakin dumun sane tulis Bapak ring papan nika rangkepan wianjana inggih punika pertemuan kalih aksara wianjana ring sajeroning akruna sane mawinan aksara punika megantung. Niki rangkepan nika dados nyane malih jebos wenten pertemuan kalih dua aksara wianjana khusus nyane niki konsonan. Nggih. Ing bahasa Indonesia wenten konsonan utawi huruf mati. Sampun rangkepan wianjana puniki berlaku nyane yening wenten ring akruna dalam satu kata. Ali jebos wenten masih aturang Bapak niki wenten ring kalih kruna nika nenten patut nganggen rangkepan wianjana. Lantur mangkin alit-alite cingaken sane ngranjing rangkepan wianjana punika duwire wenten kekalih sane jagi kapelajahan alit-alite ring kelas 4 puniki. Sane ka pertama nika rangkepan ence. Nggih, rangkepan ence. En sareng C niki kawastanin pertemuan kalih konsonan, pertemuan kalih aksara wianjana. Niki patut yening alit-alite nyurat aksara Bali en niki berubah dados nyo kegantungin antuk co. Yening sesuratan biasa niki no kegantungin antuk ce. Ence niki sane iwang. Duaning ene puniki yening bertemu sareng C patut berubah dados nyo. Sane patut en nika berubah dados nyo ce. Nggih. Nyo ce. Iki nyo ce. Sampun. Untuk lebih memperjelas niki alit-alite wenten aturang Bapak malih contoh ring kruna wenten kruna panci punapi sesuratan kruna panci ring aksara Bali. Duaning ring kruna panci niki wenten aksara en sareng C rangkepan ence sane wenten ring tengah kruna. Sesuratan aksara Bali nyane sekadi puniki. Pa ene berubah dados nyo. Pan gantungan ce. Kajinin I. Niki pan ci. Sampun ene niki ene sane niki berubah dados nyo yani nyurat aksara Bali. Mangkin malih siki wonten aturang Bapak contoh. Puncak rangkepan wianjana nyane en sareng C ring puncak. Sesuratan aksara Bali nyane pu
Annya berubah dados nye. Gantungan ca. Ka banyak hilang ane dados dagingin dari adeg. Ca. Sampun. Sane nomor kali nika wenten rangkepan enje. Niki patah sekali rangkepan enje sane baduran. Enje, en yening ketemu sareng j. Enne puniki berubah dados nye yening nyurat aksara Bali. Enje niki sane iwan. Sepatutnya ne enne niki berubah dados nye je. Sampun. Niki sane patut. Contohnya ne Banjar. En sareng j nge, en sareng j. Sesuratan aksara Balinya ne ba, n berubah dados nye, gantungan ja, r nanganyan surang. Banjar. Sampun. Ada siki contoh wenten keranjang kruno. Sesuratan aksara Balinya ne ka. Raniki nganggen guung. N berubah dados nye. J gantungan J sareng cecek. Ang naniki dados nganggen cecek. Keranjang. Sampun. Mangkin punapi yening rangkepan punika wenten ring kalih kruna. Dua kata. Nggih, kalih kruna nika dua kata. Rangkepan puniki nenten keanggen. Nenten berlaku yening nyurat aksara Bali. Niki materinya ne mangkin. Yening kalih kruna ring rangkepan wianjana puniki nenten meangge. Contohnya ne wenten bucun capil. Niki kan en sareng c pada. Nanging niki dua kata. Bucun satu kata. Capil kata sane nomor kali nika dan maangge nge. Rangkapan niki dan maangge bu cun. Sesuratannya ne n biasa dan berubah dados nya capil. Bucun. Bucun. Nggih, dan berubah n niki dados nye. Duaning wenten ring kalih kruna. Sampun bucun. Capil. Kembali ke awal ya nika. Nggih. Ada siki banyak alit-alit lebih memahami wenten bulun jaran. An sareng j. Nanging ring kalih kruna. Niki masih dan maangge rangkapan yanyane. Bulun ja. Bulun jaran. Bulun jaran. N niki tetap n dan berubah dadasnya duaning kalih kruna. Inggih, asapunika dumun materi indik rangkepan wianjana. Sane mangkin aturang Bapak alit-alit tugas angin ring jero sewang-sewang. Nggih, angin latihan niki ring jero sewang-sewang. Tugas indayang cingakin niki tugas salin antu aksara Bali nika wenten kruna sane nomor siki pancing. Nomor kali wenten sanjo. Nika karyanin ring buku tugas alit-alite buku tugas bahasa Bali. Kayang niki kumpul ring grup WA. Asapunika video pembelajaran sana presida untuk Bapak aturang. Dumugi alit-alit presida memahami materi ini rangkepan wianjana puniki. Puputang Bapak untuk Ramo Santi. Om Santi Santi Santi.